ku muntu witwa perezida Peter Petero Nkurunziza ibintu yasize abwiye Ndayishimiye, kandi akabimubwira ngo ibi bintu bitatu nubireka, 1 2 3 nuramuka ubiretse. Icyo gihe Ndayishimiye yari umukuru w'ishyaka CNDD-FDD cyangwa se umugambwe, abaza gukorera hano muri Mukaza, urenze pafe gakeya ujya kwa Siyoni, cyangwa se uva Bujumbura uri kwerekeza Mutakura, hano hari Eglise Bombereje, urenze Vivate nyine uramanuka hano ukambuka ikiraro, urahita ubonaho icyicaro gikuru cya CNDD-FDD ikorera. Ndagaruka kuri ibi bintu bitatu perezida Peter Petero Nkurunziza umuhisi yasize abwiye uyu generali Neva Ndayishimiye ko agomba kubyubahiriza kugira ngo ubwami bwe n'ingoma ye irame kandi ihinduke ingoma nziza. Kandi ngira ngo waba ubyibuka kuko icyo gihe twari dushoje ibijyanye n'amasengesho, ngira ngo ndavuga nk'akantu gato. Ndayishimiye nubona iyi video ariko urayibona urabyibuka, umunsi hapfa igikona, reka mvuga igikona cyangwa se inkona, ishyaka CNDD-FDD rigira ibintu byitwa ibikona. Noneho ibi bikona babicapa ku mpuzu, bamara kubicapa ku mpuzu ariko bakanabyorora ku buryo ku cyicaro gikuru ge narahigereye haba ibikona binini. Abantu mu byumva mu nyomozi iki kintu niba atari cyo, binini biyingayinga n'isake yagaburiwe neza y'inkoko ziribwa. Ibi bikona rero ngira ngo ntagiye kure baba barashyizeho iyi organization y'ibikona bisunze igihe cya Eliya, kuko Imana yabatunze mu ishyamba cyane. Ariko aya ni amakuru ge nivugiye nkeka kubw'uko yenda hari abo twaganiriye, kuko Imana yabakuye mu kibira cyane, noneho ikaba yarabatungiyeyo igihe kitari gito. Niyo mpamvu uyu munsi wa none ngira ngo ya mano igikona cyabahaga ni nayo bahise bashyira ku ishyaka cyangwa ku mugambwe na n'aya masaha. Ibyo tubisimbuka. Perezida Peter Petero Nkurunziza ikintu cya mbere yabujije Generali Majoro Ndayishimiye, icyo gihe yari perezida w'ishyaka CNDD-FDD cyangwa w'umugambwe, yarimubwiye ngo wiyubare ku isongo, urahagarika isongo, vino ni umucokoranyi, ntushobora kuyobora Uburundi uri umunywi w'inzoga ku rwego rw'uko uzinywa ugasa n'uborewe cyangwa n'usinda. Icyo kintu rero icyo gihe hari hapfuye igikona, inkuru y'umugabo isubira inyuma. Ndibuka umukozi Imana waravuye muri Tanzania yarababwiye mwaba CNDD-FDD kuko mugira ingeso yo kubwirana ngo turi abana b'inkona, ngo abana b'ibikona. Oya, muri abana b'Imana, muri abana ba Kristo. Igikona kirabyara, igikona kigira ubugingo, muri abana ba Kristo. Kereka niba ari Satani ubibabwira ngo mwiyita abana b'inkona. Aho rero nigarukira, uyu muhisi arakubwira ati isongo nimbi, jame yihagarike, niho uzashobora kwakadara kuyobora igihugu. Intara 16, icyo gihe zari intara 18, barazigabanya bazigira 16. Uyu munsi wa none rero Ndayishimiye Mutware Sebarundi, umushinga ntahe mukuru mu gihugu cy'u Burundi, umuntu abantu benshi bemera. Kandi ngira ngo n'abankurikiye iyi ni Imbabazi TV 3, nibo bari ubwa mbere ukore saboni cyangwa subscribe, ngira ngo n'abadukurikira n'abazi disikuru za Ndayishimiye, ntabwo perezida, sinzi niba ari imico y'u Burundi, ntabwo perezida ahagarara ngo avuge ngo ngewe nkeneye igisongo ndayinywa, nkeneye inkoko ndayirya, nkeneye urukwavu ndarurya. Umushahara abanyagihugu baguhemba ibyo byose birimo. Si ngombwa rero ngo ubwire umunyagihugu wa Burayi wabwiriwe, wabuze igitoro, udafite minerivare,
mubwire ngo ngewe ngo icyo nkeneye cyose ndakibona. Kompetisiyo waba ufite n'abene gihugu kugira ngo batunge nk'uko utunze n'iyihe, bigishe gukora. Kandi ntabwo ushobora gutekerereza igihugu uri korora inkwavu. Iby'inkwavu biharira abagomba kubikora, wowe utekerereza igihugu. Ntushobora kuba uri mu murima w'urutoki wombera cyangwa se utunganya isina ngo ugaruke ubwire abantu ngo ndatekerereza igihugu. Nanone niho hahandi uza ugasanga kuri X baguhaye amakuru ukihutira kuvuga. Iyi songo rero bakubujije, urabona ko simvuga ko impamvu uri kuvuga ibi ari ukubera isongo wanyoye, ariko nanone kudafata umwanya ngo uruhuke, usenge, wicare hamwe, ube pose y'amabanga ujejwe, ubone uko yarangurura neza mu cyubahiro cy'abaperezida cyangwa se cyawe nka generali. Kuko wabaye samuragwa ariko utarakura. Buriya Nkurunziza ni umugabo. Pierre Nkurunziza yaragerageje, yubatse perezidanse, akura Burundi mu bukode. Mwari mumaze imyaka n'imyaka kuva Burundi burose bwikukiye ubwigenge. Kuva Burundi burose ubwigenge bwarakodeshaga Nkurunziza muri iyi manda ya kabiri n'iya gatatu. Niwe ububakiye perezidanse nziza cyane arayibuzuriza. Cyo ni igikorwa cyiza twashimira umuhisi. Nkurunziza niwe muntu wazanye agakiza mu Burundi. Abaperezida ushyigikiye ibijyanye no gusenga nawe abibamo kugeza ubwo amashyaka asanzwe amurega ingengo y'imari ko ayihombereza mu bijyanye n'amadini. Ariko Nkurunziza niwe wazanye cyangwa se wazanye mu Burundi ikintu cyo gushinga amabuye buri hamwe mu gihugu cyose hashinze ibuye. Ririya buye risobanura iki mu gihugu cy'u Burundi? Ni urufatiro, ni rya buye Abisiraheli bari bafite bajabuka, ni ibuye rivuga Kristo, ni ibuye rigaragaza ibijyanye no kwisunga no kwishingikiriza Imana ko yamufasha mu buyobozi bwe, kandi Imana yaramufashije. Nkurunziza yagerageje kubaka igipolisi n'igisirikare mu bushobozi bukeya igihugu cyari gifite. Ntabwo bigeze babura igitoro, ntabwo bigeze babura injya. Njyewe nahakoreye imyaka itari mike, ngira ngo benshi turaziranye. Mugabo kuko nakoreye muri ambasade zigera muri 2, yego. Mugabo ibi byose uyu perezida Pierre umuhisi Nkurunziza uwahaye kuba samuragwa witwa General Major Neva Ndayishimiye, asa n'umuntu rero warose ingoma ataramenya ibyari byo, ataramenya ibipfa n'ibikira. Niyo mpamvu uyu munsi wa none yihutira kuvuga, yihutira kumva, ariko akihutira gusubiza. Kandi Bibiliya irabibuzanya ngo wihutire kumva ariko utinde gusubiza, wihutire kumva ariko utinde gusubiza. Ndayishimiye niwo muntu murebe ibintu yavugiye mu Kirundo. Ari kubwira abantu ngo izina Kirundo ni intara yakoze ari y'u Rwanda bayomeka ku Burundi. Ni intara irimo abaturage abene gihugu ngo irunzemo ibirundo by'intumbi cyangwa se by'imibiri cyangwa se by'abazize intambara yo kurwanirira iriya ntara. Ngo iryo zina Kirundo niho rikomoka. Uri kuzura kaboze ukagarura mu bantu bahatuye. Ngo n'ubundi rero niyo ntego. Ufasha abasirikari ibihumbi n'ibihumbi ku mafaranga make ya giseke daguhaye, ubarunze muri Kongo ngo bazatangira M23. Ndayishimiye iki kintu warahubutse. Sinzi navuga ngo ni isongo, ariko warahubutse koko. Niba ushaka intambara n'u Rwanda, aha mbaye nk'utambikira genda ahita ngaruka. Ndagira ngo nyine se nugaragaza cyangwa se numvikanisha icyo shaka kugeraho. Ndaje mbabwira ibindi bintu bibiri.
perezida yari yamubujije, Pierre Nkurunziza nyiricyubahiro umuhisi. Uyu mugabo General Neva, nge ntacyo dupfa, uri umubyeyi, uri perezida, ndakubaha, ariko muri politike yawe menya ko uri umunyafurika, muri politike yawe turaturanye, muri politike yawe ntabwo ubuzima bwawe buzarangirira mu gihugu cy'u Burundi, nta nubwo ubuzima bw'abarundi ariho buzarangirira. One day nubwo nge tutanahura undi bazahura, igisekuru ukomokamo ubu turamenyanye, ku bwawe n'abandi, n'inyuma yacu hazaza abandi. Ngaruke rero, haba harabayeho ko rero wowe wicara ukavuga uti mbanze nubaka igisirikare, mbone kucyohereza ku rugamba, ngihe ibikoresho bihagije. Niba hari ikintu Kagame yakoze, yubatse igisirikare, acyubakisha amabuye, acyubakisha ferabeto, aracyubaka, aracyitondera, nka kumwe Bibiliya ivuga ngo itorero ryubatse ku rutare. Perezida w'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame, umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, yubatse igisirikare, acyubakisha ibuye, acyubaka ku ibuye, ntiyajenjeka. Koko nitureba aho kigenda kigarura amahoro mu bihugu bitandukanye, urahita ukibona mu isura kirimo, muri disipurine kirimo. Niba ari umuntu nanone wubatse igisirikare, ni umuntu witwa Putin, yaracyubatse kugeza ubu kontine y'Uburayi yose uyiteranyije basanga ingengo y'imari babakoresha idafite n'icya kabiri cy'Uburusiya bukoresha. Muri iyi si niba ushaka kuba perezida ugakomera, ubaka igisirikare. Koreya ya ruguru impamvu ikomeye ni igisirikare. Ibi bihugu byose biteye imbere ni igisirikare bubatse, nta bindi. Ariko nka za Siriya zitagira igisirikare, murebe ubuzima ibamo. Palestine si igihugu, ariko urebe koko nta gisirikare, ariko nayo iragifite koko, irwanya hafi imyaka ingahe. Yaragerageje irwana na Amerika na Israel. Muze murebe ibihugu byose rero byaba bifite igisirikare gikomeye. Nawe rero ngira ngo ibi biguha isomo, inteko ishinga amategeko nidaterana ngo ikweguze, ubaka igisirikare niba ushaka kuzatera u Rwanda. Ngira ngo uri kuntahura, nigarukiraho narinde. Ni ukuvuga ngo Generali Evariste Ndayishimiye ni umuntu uvuga atabanje kugaragura ururimi karindwi. Mwibuke umuntu witwa Amini Dada, sinkugereranyije na Amini Dada w'Ubugande, ariko nawe muri manda yawe wagira ngo uri gukina komedi, wagira ngo rwose biba byarenze abantu. Nawe urananirwa kubaka igihugu ngo Burundi nede, ngo imigezi y'u Burundi ngo niyo, sinzi ukuntu numva ubihuza n'iriya migezi yo muri Isiraheli. Noneho ukagaruka ukavuga ngo u Burundi niho Yesu yavukiye, kandi ukagaruka ukavuga ngo igihugu kigoye gutwara ni u Burundi. None se urabigenza ute ko ufite umutwaro utakoroheye? Uyu munsi wa none rero niba CNDD-FDD mudahinduye opozisiyo, birunyutse, birahirimye, birabatembanye. Systeme ya yindi yanyuga ngo shirira, irabatembana niba nta gikozwe. Rero ngaruke ku ijambo, uyu umuhisi yarakubwiye ngo jya uvuga make, ntukavuge menshi. Niba mwibuka Adolphe apfa mu Kamenge, araswa, kandi ni leta yamwirasiye, ngira ngo benshi murabizi. Ubwo yari afite nawe umugambi mubi wo guhonya no kurimbura, kandi koko uwitwa Kazungu, uwitwa Adolphe, nta tangazamakuru ryo mu Burundi rimuvuga rimufata. Wabizira, ntiwakirigwa, ntiwanarara. Uyu munsi wa none rero
Evariste General Major. Nibyo koko Uburundi bwarikukiye buronka amahoro, ariko sinzi imbaraga waba ufite n'ibyo waba wishingikirije, hindura ururimi rwawe. Icyo kintu ugihereho, kora ibintu sirasi. Ibikorwa biruta amajambo, nta barundi baca uwo mugani. Kora ibintu sirasi. Shakisha abantu babujije igitoro kwinjira mu gihugu, aba bantu bahige bukware. Abene gihugu babone igitoro, babone uko bakora activite zirukanka, noneho ubone imisoro, noneho ubone uko wubaka igisirikare n'igipolisi arizo nyamiramabi. Naho nuririmba gutera ikindi gihugu no gushoza intambara nta gisirikare ufite, cyangwa se n'igisirikare ugifite gishonje, igisirikare ugifite cyambaye ibinyusi, igisirikare ugifite gifite imbunda bahambirizaho imishipiri cyangwa se iyi migozi iba ku makinga, igisirikare ugifite ariko kidahembwa umushahara ushimishije, igisirikare ugifite ariko kikiba mu buzima abasirikare badashobora ko abana babo bajyanwa mu mashuri meza, igisirikare ugifite ariko kikigerageza kwihemba koko kitari guhembwa, biragoye kuzashoza intambara ukayitsinda. Bizaba nka Diyamini Dada wavuze ngo Tanzania ndayifata mu minsi 2 niba atari 3 yavuze, ashoza y'intambara afite kajugujugu niba ari 3, biza kurangira ahunze agwa no mu buhungiro. Amini Dada yigeze avuga ngo Ubwongereza yaburimbura. Hari uburyo rero umuntu avuga ariko akaba nta bushobozi. Niba ujyanye batayo enye ku kibuga kimwe gusa kikavuga, ndavuga batayo enye wemera zari kavumu, ukabona umutwe urazitsimbuye, u Rwanda ntirwenda kugutera, ntirunaguteye. Shakisha izindi ngufu z'umurengero, wigishe igisirikare, uzana abantu bigishe, batoze igisirikare cy'u Burundi kijye ku rwego cyakabaye kiriho. Niho nawe rero uzagira ijambo muri Afurika, ukajya uvuga uti uvuga avuge yigengesereye. U Burundi bufite abasoda mu rwego rwo hejuru. Ngira ngo igihugu cy'u Burundi cyahuye n'akaga ko kudashyira hamwe, ugasanga bamwe ntibari gukora bagushyigikiye nka perezida, abandi nabo bari gukora bafite urucantege. Biragoye vraiment, ariko senga Imana nk'uko irindi jambo rya gatatu ari naryo yenda rya nyuma, rimwe nababwiye isongo, irindi mbabwira kugabanya umunwa, kugabanya amajambo cyangwa se kuvuga make. Sinzi niba mbivuze mu mvugo nziza, ariko reka mvuge ngo ni ukuvuga ijambo waritekerejeho cyangwa ukagaragura karindwi. Ndabikosoye n'ibyo, sorry, ahambere nari mvuze nabi. Icya gatatu ni ukukizwa ugahagarika kwa kunywa inzoga n'ibindi bintu byose bidahimbara Imana, noneho Imana ikagufasha gutwara igihugu cy'u Burundi. Koko uraza gusanga ahanini niba igihugu cy'u Burundi cyaramenyereje Imana amasengesho, kikamenyereza Imana ibitambo, kikamenyereza Imana kubaho muri iyo nzira. Bigeze babwira Perezida Peter Petero Nkurunziza, umunyamakuru mwamubaza ngo kubera icyo wowe utajya muri Kongo gukurayo amabuye. Uyu muhisi yarabashubije ngo u Burundi ni igihugu cy'amahoro gikijijwe, uhereye kuri Perezida
turya akagabuye. Uyu munsi wa none rero ibi bintu bya Kongo sinzi umuntu n'ingoma ye, ariko niba si Imana wagize ngo mwaramaze kuyimenyereza iby'agakiza, uyu munsi ntibibone, biraza kugenda gute? Biragusaba ko wegera Denise Bucumi Nkurunziza, atari Mbayahaga we avuga menshi agushyigikiye ngo yibonere umugati yirambire buke kabiri. Egera Denise Bucumi Nkurunziza mushyireho ikipe y'amasengesho. Egera Pentecoste, nabonye uyu mushumba mukuru wa Pentecoste misiyoni ya Bujumbura muri inshuti. Ubushuti rero mukwiye kugirana bwari ubwo gushakisha uburyo Kristo yababera umuterankunga mukuru, akaguha sapoti mu kuyobora igihugu. Ngira ngo rero untahure unanyumve neza, nyakubahwa General Major Perezida w'u Burundi Ndayishimiye. Activité circulation muvoma uri kugira ku mbuga nkoranyambaga na social media, ugenzure neza, urebe neza, wihweze neza. Bunisi yarahindutse, abapolitisiye bose barahindutse, diplomasi zose zarahindutse, bintu byose byagiye bihinduka. Ijambo akarenza umunwa nyine karushye hamagara. Yego, ubu urabona rero ko n'abene gihugu batangiye kukwigana mu mivugire. Ubwo rero navuga ngo reka subikire hano mbabwire ngo nakamaramaza, ariko tubaragije Imana Data n'Umwami Yesu n'Umwuka Wera cyangwa Mwemu Yera, urundi Rwanda. Nababwira ngo mugire ijoro ryiza, kuko twebwe hano ubu nijoro, n'iyi video niho nyikoze. Nababwira ngo mugire ijoro ryiza, ariko nakwibutsaga kandi kubaho no gufashanya. Hama Sebarundi ugira umugisha, ariko ube maso, koko nutaba maso ingomira kuva mu biganza. Iyi ngomira kuva mu biganza Burundi urabuta mu manga. Nutaba maso Burundi urabuta mu manga. Nkusubiriyemo, nutaba maso Uburundi urabujugunya mu cyobo. Buno hagezweho isekeza ngo rihiga batagira ibyangombwa, ariko objectif mindani ni uguhiga abo bantu baba bakorana na Red Tabara, baba bashobora guteza akajagari mu gihugu. Ibi bintu nubikora nabi ahubwo nibyo biri bukuzanire akajagari. Wigengesere, reba ibibazo byihutirwa bya bene gihugu ubanza ubikemure. Imana ibane nawe, Uwiteka agume kugirire neza. Shalom, ciao.